Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ljudi, danas znači, kako su nova kuhinja, vratila se ovu ono. Šta je, hajde leti, najjači kuhinja na Balkanu i uži šire Master šefovi. Ljudi, danas kuhamo puding. Običan puding, sirotinsko jelo. Uglavnom, sve što nam je potrebno, a nema reklama džaba, puding nam treba, samo ništa više. Jasno, treba nam još više. Stani sad. Treba nam šećer i puding. I treba nam mlijeko. Čekaj da idem pomuziti kravu. Kad smo pomuzili kravu, vratili smo se sa mlijekom. Mlijeko dolazi u rongu. Snimaj mlijeko. Znači, nemoj snimat noge, noge su mi prljave. Znači, mlijeko sipaš koliko treba. Sipate mlijeko koliko treba. Stavite na pleh. Pleh je znači Smederevac Gorenje. Znači, ljudi, slušaj, bez jebanci sad. Na vicu. Ne smije biti jaka vatra. Znači puding ne smije biti jaka vatra. Ako zagori puding će mi jebe mati, znači sve što se nije jebalo. Znači na dvicu. Kad bude oni balontići i ono nešto, onda idemo sipamo, hajde dalje idemo na proložak. Snimaj vamo mene. Ljudi, znači stavili smo mlijeko, uključite ovo, stavili smo mlijeko da se grije na dvicu. Znači to je ne znam koliko stepeni, ali kolo da se grije, ne znam kako ste u vas. Šparete se neki strujni, plinski, uglavnom moja ovaj iz 93. Šta je? Slušaj vamo, imaš znači rangica. Znači nema reklama, ni karakter, ovo ništa reklama. Otvarate puding, znači opasan puding otvarate. Čokolada, ja ne volim nešto na vanilu, ali ako ima kakva žena da se zove vanila, zavoljat ću i vanilu. Hajmo dalje. Sipaj znači puding ovdje. Sipaj snimamo kamermanu. Snimi puding, kako se sipa puding. Ne moraš toliko ni tu zoomirati. Onda sipate šećer po potrebi, koji je šećeraš, više šećera, koji nije šećera, ovo mislim. Mi volimo više šećera, će nam malo hidrati, navučemo vodu, ovo mislim što pričam ja. Uglavnom, moramo još malo šećera. To je samo za mene. Ljudi, pogledajte kako kutljaču imam. Znači, ova kutljača je preživjela grahovu i mahovu. Samim sam i cement mišao za moju kuća. Uglavnom, ljudi, dva ostala zubca, ali dovoljno za puding da se izmiješa, znači ljudi, s njim bavu. Prije nego što tamo povri, čujete, krenulo neko vrenje, s njima sada vamo moli. Znači laganim pokretom ruke ide miješanje, znači laganim pokretom ruke. Uglavnom miješate, znači lagano, znači miješaš lagano, neki da se, znači dok ne bude grudica, kontav, da bude se smooth. Uglavnom sačekajte da se izmiješa. Znači miješate ljudi, dok ne bude to gotovo. Dobar, znači ljudi, sad vidite snimali kamerman. Znači ljudi, to je sad perfekcija, znači vidite sve to selo, to je još šećer maknuti od mene, više će mi biti slijepi. Snim vamo. Vidite, krenulo su neke reakcije, snim vamo. Krenulo su neke reakcije i vidite imamo. Ovo je kinesko, znači obavezno kinesko. Znači došlo neke reakcije. Uglavnom, sad čekamo da ovo provri i onda čekamo na ovo. U stvari, moram još snimiti još jedan postupak. Sad čekajte tu. Ljudi, dok ovo nije vrilo, sipate malo vode, previše se nastao višak popijete. I onda, bitno je da ostane pljuvačke u čaši i onda ide dole. Znači, snimi vam kamerman. Znači, mora biti ovako, će mi prokuha ono tamo će jebe majku svoju, znači neće nešto jebe ću ti majku stavo, hajde. Znači miješate ljudi, mora se osjediniti, znači da ne bude ovako upaljavo. Sačekajte kamermanu. Znači ljudi miješate dok nestane ovaj sav bijeli prah. Znači Aca Lukas u fazonu. Uglavnom eto. Znači miješate, znači mora biti smooth. Hani ne toliko miješti. Dok snimi vam ovaj višak. Ovo će kasnije kamerman da poliže u reda. Snimi vamo i digni kameru gore, znaš što snimate ovako, snimi tako. Znači ljudi, to je mlijeko, to je sad mlijeko, a sad je vamo muti se. Ljudi, sad mlijeko će provrti. Kreće, evo, snimaj vam kamerman, snimaj vamo. Nađete postoje koje ćete li izlijevati puding, znači stavite sa strane. Snimaj mlijeko, vrije. Snimi vamo balončiće, eto vrije. Uglavnom ljudi, slavno, sad presipamo ovo ovdje. Tamo malo se približiti ljudi vide. Znači morate da bude sve pokupito, znači izrangirati sirotinja i onda sipaš vama. Znači to je sad provrlo. I vidite kako se dimi. Sad sam cool nargile bar. Znači to je sad u brašnu. Ovo smaknete sa strane i
Laganim pokretom ruke, znači miješate ovo. Gasite šparet, gasite rimo struju, ipak je ovo, znači sirotinsko jelo. Odmaknite se malo. Odmaknite se malo dok snimaj mene. Znači miješate dok se ne bude ovo zgusnulo. Ali ja vidim da sam nešto sjebao ovdje pa ne ide se zgusne. Znači nešto sam zajebu stvor. Ali će vidimo, ne znam. Nešto sam ga zajebao, ne znam šta ma. Nešto sam ga zajebu. Ljudi, ne bude uspio za klip, se nešto znači slupam, jebao sve, ima da sam najgledao sve oko duće. Jebao ga, konj. Neće se, niješ, čekaj, upali niješ u vatru. Znači sirotinja, ako ne bude da vedu nešto upalite vatru, ne znam šta ima. Neće se voda nema. Možda sam previše nosio vodene tečnosti. Neće, miješam, neće. Jebote, konj. Šta je ovo? Ljudi, nešto nije uspjelo, neće da se... Kameraman, vidi se vidi puding. Ljudi, pogledajte. Moli, hoće, a šta mi se usti kameraman? Maši glavom, malo se tamo će mi kameru zaslipi. Ja mislim da sam ja njega sjebao. I jao, zagorio jesam. Nemojte konj, zagorio sam puding. Eto, ljudi, ovo je bio tutorial kako baciti puding. Znači kako napraviti baciti puding. Jebo ga konj, zagorio sam, Allahan. Sjebao sam kod vatre. Ljudi, ja se nadam da ste, znači da mi nešto korisno iz ovog klipa. A ako jes, ljudi, pogledajte šta se desilo od pudinga. Snim vam kamerman. Ovo znači ne bi niko živ. Znači ljudi, puding je uspio. Ovo sad idem kero da istrezim. Ovo je puding za kerove. Krema za savršeno za kerove. Znači za kerove piše. Tako da, uglavnom, ovi što se smiju za kamere će za korim za kurbane. A uglavnom, neka zove za kameru što se snimaju. Jebaću vam ja. Ljudi, smiju se što nisi uspio pudinga, uspio je. Ovo će kasnije sirotinja da pojede. Hajde da probamo, ćemo probati to, a? Čuje se onaj... Smrad. Smrad se čuje, gdje snimaj me mali, ne. Ljudi, sad ćete probamo ovaj puding. Ljudi se smiju za kamere, jebaću im ja. Govno. Hajde probat ćemo probati to, a? Klim kamerom, znači probat ćemo. Smrdi Allahan. Koji sviju. Luđe. Smrdi! Dobar je, bogom. Ljudi, dobar je puding. Uglavnom, dobar je ljudi puding. Meni se sviđa, znači ko hođe mu pošaljem, ja šaljem mu, znači pošto nije belaj, kuhinja je uspjela. I znači, ako vam sviđao klip, ovo se mora jesti ovako, vidite. Ali gadan, hoće se no, pribijeti sve se sjebao nešto, ne znam šta je. Uglavnom ljudi, ako vam sviđao klip, lajkujte, platite se na kanal, mislim da je ovo bilo nešto korisno za vas, ove koji ne znaju kuhati, da naučite sa mnom. To je bilo kuhanje pudinga, jedat ću vas poslije Matiju ako znači živite s Matorom u kući i ako ste sprelili ovako 3 suda, ako niste popravili to, Matiju vas poslije zaklati. Ali uglavnom, lajkujte, platite se na kanal, ide još tutoriala za kuhanje i još kako dobiti PlayStation 4 i tako te zjebancije. Lajkujte klip, a mi se vidimo do još jednog korisnog klipa. Tada veliki pozdrav, aj ćao!